Woi, bengong aja lu. Burung gua bengong tawar. Tahu sih? Iya nih, lagi kan Valentine. Bingung gua mau ngasih kado apa sama cewek gua. Lu ngapa bingung? Kasih aja bunga kan cewek demen tuh sama bunga. Aduh, gimana ya? Masalahnya duit gua tinggal segini. Nih. Ya, duit segini mah cukup. Tenang aja lu sama gua. Emang cukup? Ya, lu tenang aja. Urusan gua ini mah, tunggu sini aja. Udah dah. Yang paling mantep dah. Yaudah, gua bawa duit dulu nih. Gua beli bunga, lu nunggu sini. Gua cabut dulu. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ini orang lama banget ya. Di mana kali ini orang? Buat lu. Gua coba itu. Kira cewek gua punya kita kasih uang beginian. Ya, kan tadi lu minta bunga, itu gua beliin bunga. Mending gua aja nih, gua nggak butuh bunga begituan. Bocah ya, dikasih bunga,